Hello everyone, uBryce ulakho luhamba kahle. Uhlulekile-ke uTira ukuzibamba ngenkathi-ke bemdelela esazinamele ethi uyaziphostela laphayana ku-Facebook-ke. Wahluleka-ke uTira-ke ukuthi azibambe, emdelela-ke omunye-ke wabalandeli bakhe ethi akakakhohlwa ukuthi uTira walala no-DJ Hlu. U-DJ Hlu-na-ke abangamazi ile ntombazane le eyahlukanisa unyaka ngele ngoma le yamapiyano nje eyadina abaningi eyayithi isibani sami. La nje kwakhala abantu abaningi yayihlukanisa ku-Ukhozi FM kuze kuthiwa angazuthi ithengile ukuthi iwin. Iyona-ke lo ntombazane-ke uTira akuthiwe-ke walala naye. So njengoba kade ngisakutshela ukuthi u-DJ Tira-ke wahluleka ukuzibamba-ke ukuthi akwazi phela ukuthi aphendule ngendlela ehloniphekile. Wavuzana wamthembisa indowo ukuthi uzomfinyisa igazi khona manje. So nayo-ke le post-ke engikhuluma ngayo-ke nakhu-ke la khona uTira eposte khona-ke ethi uphi uma hamba yedwa-ke. Waphendula-ke uThabo Tembe wathi asikakakhohlwa ukuthi wena walala no-DJ Hlu. Waphendula kuTira-ke lento engishoyo ukuthi uhlulekile nje ukuzibamba, akukwazanga nje nokuthi abe professional. Waphendula wathi-ke ngizokuhlaba ngempama kuqhantshe ifinyila-ke. So-ke iyona-ke lento eqhatheke uTira-ke naye-ke uThabo asazi-ke njengoba phela siyazi sonke ukuthi uTira uganiwe unomfazi. Asazi ukuthi ngempela mengathiwa-ke ifika kunkosikazi wakhe le ndaba uzokwenzakalani. Asike sithembe ukuthi ngempela-ke ayikho nje lento eshiwoyo ukuthi yena u-DJ Tira walala no-DJ Hlu. Sike sithembe for his sake ukuthi ngempela ayikaze yenzeke leyo nto because angaba senkingeni kakhulu-ke. But-ke siyivala lana-ke ivideo namhlanje siyibeka ungqi. I really hope uzoenjoyile ivideo namhlanje. If you enjoyile, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.